Tenho a alma magoada, vida triste, abandonada. Tô tentando te esquecer, mas é difícil, pois alguém da casa ao lado vive com o rádio ligado. Isso faz lembrar você. Dragi prijatelji, pogledajte sve ove ljute čilije koje imaju u ponudi, sve začine. Evo ovako, pošto se nalazimo na pijaci u Santosu, ja ću za svog prijatelja Miru kupiti neke stvari koje znam da voli. Voli da pije u Sao Paulo, izvinjavam se, došli smo upravo iz Santosa, sada smo na pijaci u Sao Paulo. Moj kamerman mi urgira gdje se nalazimo, pošto sam izgubio se trenutno u vremenu i u prostoru. Znam da voli čajeve, zato ćemo kupiti jedan čaj. I znam da voli da jede ljuto, zato ću mu kupiti nešto ljuto. Razne vrste čili papričica, smještene u ovu jednu bočicu, flašticu, teglicu. Pretpostavljam da su onako ukiseljene, pa nadam se da će mu se svidjeti. Znam da voli uvijek pikantno, uvijek jako, uvijek ljuto, pa da proba ukuse Sao Paula. Da li će mu biti dovoljno ljuto. Pošto mi je nestalo reala, nemam dovoljno da platim njihove novčanice, ovaj put ću platiti sa Visa karticom Hypo banke. Vjerujem da će, vidite, Visa kartica prihvaćena i u dalekom Brazilu, čak i u Sao Paulo na tržnici njihovu. Nažalost, sve što sam imao gotovine sam potrošio, imam jako malo. Ali tu je spas. Não tem laticínio, no final do corredor. PIN kod ne smijete snimiti. Procesando. Obrigado. Visa kartica prihvaćena je u dalekom Brazilu. Idemo dalje da peglamo karticu.